Kao i svake godine, uvijek je jedan od glavnih naglasaka kamera. I ove godine je došlo do značajnih novosti. 3 prednja modula na kamera platovu imaju 48 megapiksela, što omogućava značajno veće rezolucije i bolje detalje. Iako glavna kamera nije pretjerani skok u kvaliteti, ostale zasigurno jesu. Širokokutna i zoom kamera sada hvataju mnogo više detalja i lijepo su poboljšanje. Za one koji uglavnom fotkaju u automatskom modu, imate kamere s kojim ne možete pogriješiti, među najboljima koje možete imati. Oni koji žele veće mogućnosti i dalje imaju mogućnost fotkanja RAW fotografija koje mogu urediti prema svojim željama. U uvjetima slabog svjetla noćni režim radi čišće nego prije. Manje šuma, realnije boje kože, dinamički raspon je vrlo širok. Portreti imaju prirodnije zamućenje pozadine. Selfie kamera je podignuta na 18 megapiksela i koristi kvadratni senzor sa center stage funkcijom. Kadar vas prati i prilagođava orijentaciju, što je super za vlog i video pozive. Tu još možete birati između standardnih orijentacija na koje smo već navikli ili kvadratni koji može u kadru snimiti više oko sebe. Definitivno jedna od boljih novosti koje će sigurno kopirati ostali proizvođači. A sada dolazimo do toga zašto ovaj model ima naziv Pro. Upravo zbog svoje video kvalitete i profesionalnih mogućnosti za videografe. Ako ste content creator ili videograf, vjerojatno će vas zanimati 4K do 120 fps, ProRes RAW i log profili koji otvaraju razne mogućnosti profesionalnog snimanja i obrade video snimaka s ovim uređajem. Ali ove funkcije morate dodatno uključiti u glavnom izborniku postavka za kamere, ne u aplikaciji. Također, ako želite snimati u 4K rezoluciji i u log profilu, potreban vam je vanjski snimač, eksterni SSD ili neka druga aplikacija koju možete slobodno naći na App Store-u. Standardna aplikacija kamere nudi ove mogućnosti samo u Full HD rezoluciji. Video stabilizacija je dodatno unaprijeđena tako da možete, ako znate što radite, dobiti snimke kao da su snimane na gimbalu. Video kvaliteta je uvijek bila najveća prednost iPhone uređaja. Ukratko, ovo je sustav kamera koji ne traži idealne uvjete. On ih stvara. Ako fotografija i video čine srž vašeg rada ili brenda, 17 Pro daje rezultate koji izgledaju profesionalno odmah iz džepa.